Los días 19, 20 y 21 en las calles de Ourense podrán verse espectáculos como este. Serán actuaciones de 15 minutos cada día a las 8:30 de la tarde. Saldrán de la Praza de Santa Eufemia. Esta Semana da Danza concíbese como un espacio de intercambio entre a cidade e os artistas, que son de moi diferentes estilos, e son artistas tanto nacionais como internacionais. Por exemplo, artistas internacionais contamos con La Incidente de Cuba, artistas de Polonia, de Boston, pero o que sobre todo nos interesa é a participación das compañías ourensanas, que neste caso contamos con 6 compañías de Ourense, que prácticamente todas están asentadas fora da cidade, e nos parece moi importante que actúen aquí, claro, e traelas. É un festival de rúa para chegarnos á xente, para reconvertir os espacios públicos e, sobre todo, para interactuar co espectador, non de xeito intrusivo, pero sí facendo partícipe do que está acontecendo. Creemos que a danza é de todos e para todos e que por eso queremos facela parte desta cidade.